Abanyarwanda, my God! Yabyari giyasaga imbere y'akaba mu mico y'Abanyarwanda sigeza aravuga n'ibyo barundi nyazi ko turimo. Ariko Abanyarwanda, my God! Ase ni kweli tumaze kirundi. Muzamu yabaravuga. Ndakunda abarundi ariko namwe urugimi rwabo. Urugimi rw'abarundi baravuga nawe bariko barashwana uyoberwa iyo hene ndagahanwa Mungu kugenda ikunda Bikira Mariya maso munsinda ukayoberwa ko baratongana ukayoberwa ko barakora abarundi babaye ariko Imana yaremye abarundi Kuri dabi. Ai não é amado. Anda vai virar mugabe. Agora virar Abanyarwanda. Nibo bantu bakwega buhoro baba. Bagira bya bindi bita hemorrhagie interne. Batwengera imbere. Uzomba kubwira usibye bintu avuga Mungu bisekeje ariko ntatwenge. Kuno bitwengeje ko tudatwenga. Hari abantu badatwenga. Siturero nk'umugabo abayicaranye n'umugore. Uzomba umugabo ashaka kutwenga ukazaho umugabo. Ni nkaho umugabo bose ko ari uri kuratwenga. Wabonye ko ari we rero ufite amenyo meza. Oh my God! Abanyarwanda kera ibintu mvuga babwira ibintu twari byari bimwe twari tumeze cyo kimwe abarundi n'abanyarwanda ariko ntababesha ubu byaramaze guhinduka ikirundi n'ikinyarwanda byaratandukanye. My God, so many differences. Uziga mu kinyarwanda umuntu ateta bamwita umutesi. Mu kirundi cy'ababwire nawo umutesi n'umuntu atesa. Umuntu atesa no kuvuga umuntu arondera abakobwa hirya no hino akataye koraniya. Muri Bibiliya naho umuntu ameze gutyo bamwita umutesalonika. Abanyarwanda urazi yuko mu kinyarwanda naho umuntu arondera abakobwa hirya no hino agenda atwaganya umukobwa ahura n'uyu akamukubita ijambo akarugenda agafata uyu agakundana n'uyu akagereka ko n'ujya muriya. Mu kinyarwanda bamwita umutenderusi. Bavuga ngo ujya mu ruzi watendeka ariko mana umuntu atendeka mu kirundi ni umugabo keretse ari umugeni. Oh my God, Kinyarwanda, mama, my God, Kinyarwanda, mbeguruni. Abarundi nabafashe umwanya wo kuvuga ibyabo uyu munsi bivuga Abanyarwanda, mana. Igifaransa baragiye barahindura. Uziko mu Rwanda ubu bahagaritse Igifaransa baragifuse pepe murabizi baragifuse pepe. Mugabo rero baciye ubwenge bwo mu kugifuta babanje gufata ibintu bakeneye mu Gifaransa barabishyira mu Kinyarwanda babona kugifuta. Bavuga ngo uyu munsi guverinoma y'u Rwanda guverinoma ni Igifaransa. This is French. Is French? Kaminuza rero baraza bavuga ngo ministre. Ministry ni Kinyarwanda is French. Minister is French. Minister is French. Rero baranguramo aragenda bo aravuga bo muramaze kuvuga ministry w'ubukorikori, ministry w'imibonano mpuzamahanga, Ikinyarwanda biraryoshye ariko cyane ndabyumviriza numva biri buryoshye bakubyumviriza Ministry
baragira ariya mazina ubu yahora ari igifaransa ariko ubu nawe uja muri dictionnaire y'igifaransa bakubwira Damascene French mugabo ugiye muri dictionnaire y'igifaransa kuya seno rwandais ubu nta muzungu witwa Damascene murabizi ubu yari umuntu ukamubaza ariko witwa ndakuya ye banyita Damascene uri umunyarwanda nabo se babimenye ute kubera Damascene babaza umuntu ariyo mazina Damascene Theoneste nico kimwe ubu tuyafatira muri rusange nico kimwe no kuvuga ubuvuze mu Rwanda Damascene Theoneste nico kimwe no kuvuga Nyagenda nico kimwe no kuvuga Nyiramongi nico kimwe no kuvuga Mbabajende nico kimwe no kuvuga ariko man Ikinyarwanda ejo budije mu Burundi nta myaka myinshi maze nganje kuma mutazi yo maze imyaka nk'Inyabenda naje bamunsi mu Burundi ejo bundi narashaka arakiyana kora ariko ndazuza amafomu mubana kabaraza ibyo bintu by'akazi nyine ari mfite akazi uretse nyine nguma mvuga ibintu by'amafuti kabaraza arabwira sasa rero utama wo witwa ye bayita se wangoka akwita nde ndiko nda se wangoka mwaza namubwira ariko se Jesse nakubajije umuhungu wawe nakubwiye wewe witwa nde ariko se abarundi mufite amatwi ariko muyakoresha n'ibishusho n'ibishaka siko abarundi mugoye nakubwiye ye nitwa se wangoga akimbwira se wangoga narizi yuko ari umuhungu wiwayo yitwa ngo ariko ibyo zinaye niko biri hanyuma rero bamaze guhindura ibyo byose rero amazina tusa umutegetsi yaciye aja ku televiziyo we would like to inform all Banyarwanda that we don't need French. We don't we don't need French here in Rwanda. By the way, we have some Banyarwanda who live in Uganda. Some Banyarwanda live in Uganda. There is a bus that runs from Kampala, Uganda to Kigali. Ndachumva kwa kure nyene ariko urimo wumva kwa kure gute urimo utaruzi ndachumva kwa kure urimo wumva kure nukuvuga badugishijwe ni utumva ariko barigabanije inshuti ariko man muraryohewe wow ariko mfite agahinda yewe harigiye kuyi Kinyarwanda harigiye kuyikira rero ni 55 Murundi Umunyarwanda byose ndabizi rero ibyo shaka so agahinda gahindira mu ipataro ariko abagore mana abagore umvuye kwa Nyarwanda ariko abagore rero nabo mana abagore baratugoye sinzi maze kuba babisa abagore ariko mumabari baratugoye. Why are you so hard to understand? Abagore baratugoye Chiye yumva ko ndiko mvuga ibintu byaba bikora birakugora uziko abagore batabizi nagomba ndabwira abagabo we are simple we are simple abagore ukubura n'umugore muhuye n'umugore usanga 80% ibice 80% by'ibintu ubona ku mugore is fake. Is fake. Ibyo bintu ndabisubiza ndabisubiramo no mu yindi shoni nayikora inakora nini zo bivuga is fake. Umushatsi wa fake. Umugore mubonye umushatsi wa fake. Wo yarakuze bababwira n'inzara zo ku mano za fake.
sentire ari kwipantara imunuka ariko umugore kubera ko bamenye ibintu byose bya fake ashobora no kwambara atanamariberata afite uyu n'amabere ariko ugasanga abagore bicaranye hagati yabo uzabumva kugira urazi gashara ntuzasohokane na Deni ujya Deni ibintu byo byose bifeye kugira nta bintu bye kabisa nta ushaka umugabo wa real. You need a real man. Ushaka umugabo wa real kandi we ibintu byawe byose ari fake. Umugabo wa fake haba se ibyo bintu n'ibyo ariko se ibyo bintu ntibyumvikana kweli jewe siza ibintu bwabo rero ibyo bintu sindabiteba ko n'ibinkore nkuko navuze mfite agahinda naje ngahitira wifata nazi abagabo turi simple nkuko nariko ndabivuga reka ndababwira abagore icyo mutazi mu Burundi baragize enquête abantu batazi enquête kwera ururimi rw'igifaransa barufuse ni survey so iyo enquête basanze ibice bitatu by'abagabo b'abarundi bakunda abagore bafite amaguru akomeye nyene y'amamore murabona amaguru usanga akomeye ibyo bice bitatu enquête barabandanya bayigira mu Rwanda basanga ibice 17 by'abagabo b'abanyarwanda n'abagabo bakunda abagore bafite amaguru yoroshe akakungere karembye koroshe ibice 20 habuze ko ibice 80 none bateranije rero basanga ibice 80 bisigaye by'abagabo b'abarundi n'abanyarwanda bakunda hagati y'ayo maguru abiri